Daytan ka? Sagutan na kayo gagayem iti maysa pakasaritaan, akadaw yan amapaspasamak ngayon kampang linglingay. Daytoy ket pakasursuruan, pakatinggaran, ken pakarayawan. Isursurat kaniti direksyon ni Jocelyn Oblero. Manipod iti Triple R Productions iti YouTube channel Jor Drama Tips TV. O neretan ka? Naimbag nga orasyo amin kagayem. Shoutout kada kay amin nga awan labas. Ket ita, adtoy ti pakasaritaan ana paulawan. Pangpatibker kano. Dito'y drama tayo. Unay daytan kaka. Rumwar ka manan na may. Dilawan to man nila kay maun. Ay saan tatang? Man nakaawat kan managayat ti asawak. Sa dino ka di manan ayat ti papanam. Iti ayan ti amok naglaklako iti pagpatibker. Ha? Pagpatibker? Un tatang. Anya nga iti patibker na. Kan anya na iti pagpatibker. Pagpatibker iti amin abanag. Anya nga dagita abambanag apatibker na. Adu tatang. Di yun damagan tapno saan ako ngagpanunot pay. Basta pagsayaatan no tumibker dagita abambanag. Di kay agpanunot iti dakas tatang. Ta saan adakas daytoy? Unay daytan kaka. Mas daawak ka ni Noemi nga anak tabakad. Apay aya. Kasla saan anak kaadal. Tatila patpatsin na alinulukaw. Apay aya nga men. Dadya nga raw, tilagat-gatangan na nga ijaya dagiti managat-atang. Saan mo tamay sursuro? Uray bagam lang arudan ti pagdaksan na. Saan na patpatsin? Di na ar-aramatan ti utek na. Mas daawak mo't iti dayjay nga anak ta. Kasla saan nga agbasbasa iti Biblia. Ta dagita madmajit ti patpatsin na wano orasyon ti dakas nga espirito. Ipilit na ti rason na abaribar. Sukir nga anak. Uray daytan kaka. Hello friend! Addaak! Ay, ada ba't gayam, friend? Muklatan ti kagaram. Umay ka man na nagdamag no, adala ako kapag patibker. Un friend, taado ti kwartak ita. Nagsweldo ngamin nilakay ko, kat ado manen ti igatang ko ken ka. Okay, friend. Anya ti gatang mapangpatibker. Daytay pangpatibker iti tultulang, pangpatibker iti puso ken rikna, pangpatibker iti relasyon. Kano nakagatang ka din kanya iti pagpatibker iti relasyon. Ay na friend, imbaber nila kay idi nagsinungbat kami. Apay nga impalubos mo nga ibaber na. Awanan ati pangpatibker iti relasyon yaw nga agasawa. Un nga rod friend. Kasto iti aramidam, friend. Iyas pilim iti sapin na. Tapno saan na may sinakin kwa na. Kat ad-adamanan nga ayaten na ka iti kastaunay. Kasta ka di gayam. Wan gayam. Oray pa'y ara-arabisam iti nagpipigsa. Di na kanto pulos balsay. Si iisam tulataken ka. Wow! Nagsaya atan day ta ababato? One friend gayam, amiga. Nag-asat ka nga asawa. Lodaken ka nagita ababato apang patibker. Tumibker ti relasyon nyo nga asawa. Tumibker ti rik-rik na. Tumibker ti tultulang. Kanaminan. Kat patibkeran na. Nagsaya atan gayam? I love it! Irwar mo nga rudan, tamangala akon, ang mano itayan? 3,000 ang gayam. Ha? Kano 2,000 ti panangtad mo kanyak ide? Sikamit, kat ngumina amin na banag nito ilubong.
Amom ko madayta. Sige friend, okay latan kanyak. Basta tumibker, tirumbeng at tumibker. Unay daytan kaka? Bakit? Alak man pa di limagasot ta masapol ko. Oray ta 10,000 mo't di impaimakan kay dinaminsan. Awan na bati lakay. Ha? 10,000 awan na bate? Amazing! Kasano na pasamak na ita? Kastoy de lakay. Inggatang ko kadagiti masapsapul ko. Kun siyempre, para pagpapintas ko muten Kun kang runaan na, inggatang ko iti pagpatibker. Pagpatibker itay? Pagpatibker iti relasyon tang agasawa. Anya? Kalukwan na kita kung nakamaran ka. Apay di nakpatpat yan kat isang kaibagak mo. Unay ka mo ito na klase ti tao. Saan mo nga raramatan ti utak mo? Nakakulkulnat ka klase ti babae. Ha? Di nakpagsawan iti kulnat. Tasik ati awan nakam na. Awan sirbim. Anya? Anay ko. Apay ati nung panak. Kita akman tasapin mo. Apay kita ti sapin ka. Bagtid ka Saan ang mabalinda ito Kasan mo, ana iturad nakasaktan. Kat aday niya spilik iti sapin mo pagpatibkar. Si kagayam takin aramid iti dayjay. Natudo ka kat nasugat ti sikigak. Ini kamot gayam iti aspilay. Mangkukulam kansan noy may. Gapo iti patpat siya malinulukaw. Ha? Kaya't mon samot ang matitanusak langgong ka. Unay daytan kaka? Nagapa kayon samad kan ni Samuel. Isuti na nga pa kanyak tatang. Apay ayang amay. Jakla na ikan iti limagasot inapan akon. Kunak man no adar aramadem pangpatibker ako nam. Ha? Pangpatibker samot iti sangi ti impakat mo kan ni Samuel. Saan mo tatang? Kun adalatay ti bagina dayjay, tainyas pilik iti sapin na. Natudok pa'y nga rod ka no, kunana. Apay gamin, ayan agitang at-ateng anak ka. Pangpatibker iti relasyon ako nam, ngam isumot ti pagapapaan niyaw. Imbis at tumibker na ita relasyon, nariribok mag. Uray day tangkaka. Kastoy langan, friend. No, kayat mo. Jay mas legit. Kun urig apang patibkar. Datay sana na may sinay ti bagay. Sing-sing, wano porselas ti gatangam. Wano aritos. Kwa ngamin friend, saan mo't nga gusto iti aritos wano porselas? Sing-sing lang arudin tapno nakasigurado ka ni tinayta, friend. Kat, manungay nga rod gayam. Gapota na birtod na ito itad ko ken ka. At dabasit nginina na. Nga makunapay laan na lakadayta gayam. Manu aya? 5,000 laang tapuro matabalitok. Mabalin mo ngay saldano magipit ka. Sige. Ala akong tapno malpasan ti parikot. Isublik tulaan ng jay bayad. Ay, saan apren? Iparit ti espiritu, ti birtod, ti kasta. Bawal magpautang. Ay, unay daytan kaka? Sige. Umay ko alaan into na may alawas. Ta iso ti sweldo nila kay. Unay daytan. Talken ka man noy may. Pangasin, ta sana tila pangar-aramatan mi ti sweldo. Ornongam tapno addan to para into. Wan lakay. Thank you so much Bay am tamasahin ka inton rabii. Tapno nasam ito titurog mo. Kasta ti kayat ko. Nalahilaw ken natulnog a kasarsarita. Gabutay ayaten ka Samuel. Kat di nakto kumamot rangranggasan wan. Apay ko maaranggasan ka ngay kat limpyo akmat a tao. Wan matkit di sige. Kas limpyo nga asawa, ipaimak manen ken ka ti 10,000 aswildok.
Di mo gasgastuan iti awan kaasiskan na abana, goy? Unsang mo lakay. I love you. Una daytan ka. Friend, nalamyong ko ti asawak. Kahit anya nga ron ita, friend. Mangalak manin ay iti pangpatibker. Pangpatibker iti tulang, masal, gurong, takyak wano anya. All in one, can all of the above laengan, gayam. Ay, jay all in one ti kayat mau. Porsilas na jay. Adalangin ngina na ta nadagsin nga men. Ken puro abalitaw. Basta makatulong lakit di. Automatic na ita. Legit ken urig. As kanyak ba't siyak jay tao legit ken urig. Unay daytan kaka. Kat, manungay da di aporselas. Yes, Mel. Anya? Unay daytan kaka. Di kan mas daaw ta sulit na sulit. Makamagnet pa'y dayjay. Maka-hypnotize. Langaro na nila kay Mau. Ma-hypnotize mo dayjay no agpupungtot. Kalaat nga umamaw akas lakarnero. Kit maagkan na ka iti kastaunay. Ha? Saan asinsinan dayjay bracelet ko naklangarudan. Legit na legit. Gold na gold. Nakadagdagsan. Kwa kumamot friend. Tawarak mo Tajis milang mo tiswildo nila kay. No alaam amin. Di awan mo para baga, sidaan, pangkusina, kada pang banyo may. Sa nabali ata dan tumanain. May sabulan lang mat nga agibtor kayo iti awan. Laglagi pa limited offer lang na itaw. Kan first come first serve. No, adaw mo unangam si kaamakaala ay awanan at iparakan ka. Sayang. So agam matamitan. Unay daytan kaka. At nagatangan taalugan. Nagpintas. Oh, nagsayaatan lakay. Gatangan taitan. Ay ngam pangalaam nga iti kwarta. Bimuludak iti pang down ang 50,000. Ta adamot kan ka ti 40,000. Sana ya? Ha? Kwa. Awan alakay tanaksayak. Anya? Sapay masapol ko itan. Mano aya ti naksay. Tabarang may buludak pa ino basit lang. Kwa lakay. 39,000 tinausar ko. Naganon? Anya tinangaramatam nga iti 39,000. Amumutan lakay. Masak nanak iti nasayaat ken natibker a relasyon ta. Iso naggatgatangak iti pangpatibker iti relasyon. Addada iti box iti aparador. Anya? Nagtangken mo ti ulo mo isursuro. Mamatpati ka launay ka na kita makadadaan iti relasyon. Pangpatibker iti relasyon lakay. Menel ka talaga klase ti asawa. Awanan pinasayat nga mom. Isublim amin nga nalalam iti dadya manang gundaway alakay apat patsem. Isublim ita wano panawan kan. Ha? Unay daytan kaka? Tatang, nanang, pang-asil matatalapdan nyo ti asawa ka pumanaw. Nangag mi amin nga nagsubangan yaw. Kat basol mo mag. Wan anak, sabali nga min ti panunot mo. Sabali mo ti patpatyem, agasem mo ngay dayta. Agbisin kayon, gapo iti dayta. No adda ti kayat nila kay mo agatangan na pagsayaatan nyo. Awan, tatila pangar-aramatam. Iso abasol mo anak ko. Saan ba't nga ron na pudno na kita agat gatangam. Iso nga awan ti maramidan may ti dayta. Hinkay sublilangan amin nga nalalam iti lakay aman lulukaw. Kat di mon patpatsyan ti bagbagana. Awanan atatang. Saanan may subli nila kay Bantor. Ti naibayad ko kinkwana. Awan nga raw ti maramidan tayaw.
No inururnong mula kumatisweldo nila kay mo. Ado kumamutin Tinakas na. Kat ingas-gas tao iti awan kasiskan na. Kandi mo pa'y impakada ken kuana. Tatang, amin na ba nag-aramidem? Kat pagsaritaan niyo ko mga gasawa. Saan na natay bukbukudam ti pangedeng. Tamade ti kasta. Nanang. Ita, napagpungtot mo tinagsingpot nga asawam. Taltalken na ka. Ngam di mo mutin kabilangan na pulos. Di tala naggasgastos ti amam. Nimbagla kumamot pakairanudan na gitigin at gatang mau. Ure ko manon napatag na gidya paggasgastos sa amad. Napatag tatang. Tapagpatibker iti relasyon day jabambanag. Nagmutalang kamatan noy may. Pagpatibker ko ng pailangat naglawag apagpasina. Wan nga rod. Mamin agumatang kay ti kasjay. Mamin mo't nga iso ti pagapaan niyaw. Kasano nga ibagam ngay apagpatibker. Ay naapo aya naglawag apagpasina. Pagpasina kas kada pagpaapa. Limo ka di pala naawatan noy may. Unay daytaan kaka. Ladingitak na nang. Tatang. Ngam nabanduga ko ni tikas diya kababalin ni Noyme. Dahil diya ti saan mi apagkinkinawatan. Ipilit na ti saan nga umno apatpatkin na nga at-ateng. Iso akanayon ti pagapaan mi. Iso tapno saan kami makapagdinangran. Agin na dayo kami langan. Mas da awak mo't abarok. Amo may. At ti anak may ti agbasbasol. Tadi na pinalawat ti panakaawat na kadagiti bambanag. Nakarkaro pa yan ngam tayo awan adal na. At tila patpatsin na nga inuugma. Pasensyahan na kong datang, nanang. Ngam awan makalukoy kanya. No di ti panagbalbaliw ni Noyme. Amoy mo't. Di na pa ipakamo kanyak tagiti kakasta abanag kapag gasgastusan na. Agi bagalangan into nagatang nan. Di na pa'y amo nga ikabilangan. Tapno pagsaritaan mi kumapay dagiti bambanag sakbay agatangan na. Dayta nga rod tinagkurangan ni Noyme nga anak may. Iso ti ibagbagami kuana. Kat pasensya amlatan abarok. Mabay na kada kayo nanang tatang. Ngam dayjay ti panggedeng ko. Raumun mita niya man na panggedeng mo Samuel Barok. Punaw ti ko na ti inayaw. Raumun may ti panggedeng mau. Ketno saan kayaw na makapagkinaawatan. Awan mabalin may. Angam no agkaray nga idyan na nagitibanag asan na may parbang. Mapakawan ken maawat mo pa'y matsiguraw baraw. Saan nakadakas nga asawa, tatang? Iso nga dalaang mat ka ni Noyme ti pakasulbaran ti parikot mi. Ngamket de. Iso ti adang agparikot ita. Akas resulta ti saan nga umno nga aramid kan desisyon na. Sapay ko maamiris na. Tapno masulbar ti parikot a pinarnoy na. Unay daytam kaka. Kinapudno na Noyme pagayam. Saan anadagsan ti parikot mo? Pudno ti kuna nilakay mo, nga adamot lakin ka ti pakasulbaran na. Man ano lang nga agurnong kayo, kan man ano nga agaramin kayo ti bana kapag kinaawatan nyo adwa, tapno awan riri. Total, saan mo't adakas ti kayat nilakay mo? Iso kita ang pagayam Noyme, noan niya ti pagbidbid dutam, ta aturam laeng tapno nasaya at yamin. Ditan gagayem tinagibusan ti pakasaritaan anapauluan. Pangpatibker kano. Dito'y drama tayo. Unay daytan kaka. Agyaman kami itin kay panang tarabay.